occasion na mahirwe akomeye kuri nge kubona umwanya nk'uyu kugira ngo mbibwire. Ariko kubibwira suko nshamaje no kugira ngo mbabwire Imana iri muri njyewe. Amen. Haleluya. Amen. Ndashimira rero iyo Mana isunyuranye ibihe by'umubabaro, ibihe by'agahinda, ibihe by'urupfu, ndabihindura nk'ibihe bizima by'ibyishimo n'umunezero. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Ndayishimira rero ko yankuye mu rupfu inzana mu buzima. Amen. Nibyo nza kubabwira. Rero mboneho n'akanya ko gushima Mama Dina wo muri Mene, kuko niwe wanzanye muri uru rubuga, abifashijwemo na Aimable. Mu by'ukuri nisanga kuri uru rubuga niho njyewe Kigali no muri Amerika. Nahageze mu kwezi kwa 12 nko ku minsi 5. Ndabwo abantu benshi bari bamenye yuko ndi nino muri Amerika. Ariko kubw'Imana yarabakoresheje, naje nisanga muri ibi bihe bimeze gutya. Nasanze ari urubuga rudasanzwe, urubuga rw'umuriro w'Imana. Nzandara niyo nasinziriye nkumva gusa ndi mu Mana, mbaye ndota Imana kubera uru rubuga. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndabashimira rero namwe dufatikanye kuba kuri runo rubuga, mugiye kumva iby'Imana yangiriye. Imana ibaho umugisha mwinshi. Amen. Mbere ntaratangira nagira ngo ndirimbe indirimbo imwe na refrain yindi, kuko numva nshaka kubahereza ifoto yanjye uko nari imeze. None iyo refrain irababwira. Numvise umuntu abwira mwari icyo ashaka kubaza. Oya, komeza. Iyo ndirimbo nshaka kuririmba irandekriva neza uko nari imeze. N'indirimbo yo muri Okovu sinzi kuririmba, ntabyo nakuriyemo. Nijwi ryanje hari rimeze nk'iry'igikeri ndasoma. Ntabyo nakuriyemo pe, sinagize ayo mahirwe. Iravuga ngo nilikwenda mbali sana, kafuata njia mbaya, nikamsahau Yesu anayenipenda kweli. Amen. Ndabanza nsoma ibitero mbona bwera kuri kumbi. Na sikufikiri siku nitakapozihirishwa mbele ya Mwenyezi Mungu na kuhukumiwa naye. Dhambi zilinichokesha, nikageukia Mungu. Akasema neno zuri la amani na faraja. Amen. Bene datu ko niko byangendeke. Ndagira ngo igiswahili mwese muracuma. Kwa leo nina raha na furaha. Yesu alinitafuta, akaniokoa kweli, mimi wake siku zote. Amen. Reka uko naririmbye byarangiye. Reka ndirimbe indi refrain imwe hano, nzanumva nayo ari nk'ifoto yanjye. Indirimbo 144 ariko ni refrain gusa nsoma. Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni ili niingie humo
kwa neema yake kubwa. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Rero ngiye gutangira kubabwira ubuhamya bwanje. Ndatangirira kure nkiri umwana, ndagenda mbabwira wenda imikurire yanje, imyigire yanje, akazi kanje. Muri ako kazi niko nahuriyemo n'ibikomeye. Mbabwira uko nahuye na Yesu n'ibyo Imana yankoreye. Amen. Muri make ntawabivuga ngo abimare, murumva kuko ndi umuntu w'umugabo ufite imyaka 67. Hari uwovuga ibyo bintu mu gihe cy'isaha imwe ngo abirangize, ntibyapfa gukunda. Ariko ndavuga iby'ingenzi, ni muhumure, ntabwo ndinda cyane. Yego. Imana ni nziza. Imana navuga ngo yarankunze, njyewe wari mubi kurusha abandi babi bose. Nije wari mubi kurusha ababi bose muzi. Ariko Imana irantabara, nigiriraho umugisha, ikaba yarashoboye kumpereza amahoro. Imana ishimwe. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndibuka navutse nsanga ababyeyi ari abakirisitu igihe ubutumwa bwageze Murenge. Yego. Navukiye kumunanira, nzamuka nkiri umwana mutoya cyane, bimukira ahantu bita ku Cyanzovu. Yego. Habaye urusengero icyo gihe nyine injiri yaje, nabonaga bamfata ukuboko nkagenda. Mu by'ukuri namenye ubwenge ndi mu rusengero. Amen. Tuba aho muri ubwo buzima gutyo. Ariko icyo nza nibuka nuko habaye igihe kimwe abantu basa n'abasubiye inyuma. Za nsengero ngo nzishake sinaba nkizibona. Yego. Kandi nari ntangiye kugira ubwenge icyo gihe. Nicyo gihe haje imbyino z'igipagani, za Kihariza, za Ndamakemwa. Abantu benshi nukuzumva gutyo, naje nagiye nzibona nk'amahushuka. Ariko abantu benshi ntibaziza, basaza baraha baraziza. Haza muvuma niki, uko muvuma y'ubukristo yaje, ndibaza ko niko na muvuma y'igipagani yaje muri ico gihe. Yego. Rero nkura iyo muvuma y'ubupagani yaratangiye kugeza muri Murere. Kugeza muri Murere hari ahantu hamwe washoboraga kubona amakanisa, ariko ahandi henshi abantu bari baraguye. Yego. Ariko Imana iraturinda, tuba ku Ndondo z'Ibuvira tuja i Gahororo. Ari uko ndagusenga, tuza kuva i Gahororo tugaruka mu cyo hagati, ntitwatinda nyine tugenda i Bubembe. Murere iratera, turamanuka tuja za Uvira, ngira ahantu hitwa ku Mutaruri. Yego. Bo mu by'ukuri nije mukuru muri famiye yacu, uri papa na mama. Navutse ndi umuhungu, bankurikiza abandi bahungu. Mama adafite umuntu wo kumusaidia mu mirimo, kirya mirimo y'iwacu, kuja kuvoma, gutoragura inkwi, yewe no guhura ibigori. Ibyo ngibyo nibyo nagendeyemo, sinabona umwanya wo kwiga. Sinatangira amashuri yanje nkiri muto. Nono tugeze iyo muri plene, kaza ngenda kubumba amashuri, kirigwa ku madirisha y'amashuri, ndwemenya gusoma. Yego. Tuza kuzamuka tuja mu Kagogo,
niho natangiriye amasomo muri 68 bitaninjira mu mwaka wa kabiri. Ntabwo nize umwaka wa mbere kuko nari nzi gusoma no kwandika ho bukeye. Icyo gihe nari mfite imyaka 13 ntangira amashuri. Murumva ko nari narakererewe kabisa. Ndi revolta ndi wacu ngenda muri kabasirikara hari hatuye ba data wacu kugira ngo mbone uburyo bwo kwiga. Ego. Ndiga deuxième primaire, troisième primaire, barabafata bahinduka abasirikare, barabageriye bahinduka abasirikare babatuma mu Ruvungi. Uragenda bigira umwaka wa 4 n'uwa 5 primaire. Ego. Ariko icyo gihe numva ijwi ry'Imana ndi muri 5e primaire. Iryo jwi ntiryari inivo audible, ntiryari ijwi ryumvikana kuko umuhaye mu nyumva. Ego. Ariko ryari ijwi rituruka mu mutima. Numva ko mvuga ngo nzigira ikinshasa. Yego. Nari ntaragera ni Bukavu, ndaho narizi mu byukuri ibaza mu Ruvungi. Ariko ijwi rirambwira ngo uzigira ikinshasa. Ni mu mutima. Turatuye aho ngaho baza gufata abasirikare ngo baba bapeme, bafataga abantu babajeya banini barebare ba data wacu bombi, uwitwa Kanyarwago na Gasana, barabafata baba bapeme babajana i Bukavu. No kuvuga ngo nigiye 6e primaire Bukavu. Ego. Turiga dukora examen selectif, dufata amanota badutuma, nje bantuma kuri college Saint Paul Kitumaini. Niho nigiye amashuri yanje yose ya secondaire. Turataha nja kwigisha mu Kagogo umwaka umwe. Ishitse igihe nari guhura n'Imana, bibanki byangaho gatoya ntitwahura n'Imana. Habaye ububyutse bukomeye ku Canzovu, ubwo twari dufite Muyomba Pasteur Dan Kiraga, niwe wari umupasiteri wacu ku Canzovu. Ego. None akatwigisha ngo bazaba ngumumera, ngo bazabagenda banywe na kanyanga. Kuko ngo ni inzoga kimwe n'ibindi. Arandakaza Pasteur Kiraga icyo gihe arandakaza, binterera umugambi kuko nari umwarimu, abasore bandi twari kumwe bari abanyeshuri banje. Ego. Ndabagomesha. Ndababwira tukariya nagasuzuguro kuvuga ngo uriya muzehe tuzatuja mu ikanisa imbere aba mama n'abagore bacu, avuge ngo ubwo tuzatunga umumera, tuzatunywa na kanyanga. Mureke tubandikira ibaruwa. Ubwo papa muzehe wanje Kadaga yaramwungirije, ariwe mwarimu w'urusengero. Tubandikire ibaruwa tubabwire yuko twebwe tuvuye muri Kadezi kubera inyigisho tutashoboraga kwihanganira. Ego. Nyina abasore nari mbarusha n'ubwenge, ndabagomesha. Twaba tugisenga ndavuga ngo tuzaje kwirubura mu Gaturika. Igihe kigeze barasenga haba ububyutse bwo ku Canzovu, abantu babaye ruguru bose barabuzi. Ego. Noneho babasore nari naragomesheje kuko basengaga nijoro, ugiye kurunguruka ngo agiye kureba yashika agafatirwayo akaba aranditse. Ndagenda bose barafatwa nsigara njenyine. Ego. Naje umunsi umwe ndavuga ngo reka ngende nje kureba
iki kintu Mm. biri mu gufata abantu kandi twari twaragiye inama ese hari ntibari mu kumbesha naje ndagenda Ego. nitera ku ndaraza z'inyuma sinamenye igihe imbaraga zamfashe amashanyarazi yamfashe nisanga ndi imbere napfukamye mbaye natura Ego. ico gihe nico twagize umusitari w'abantu benshi turagenda tugera mu Minembwe bagiye kumanuka epfo Ikabera jewe igihe cyo kuja kwiga kuko nabaye umwaka umwe mu Kagogo aho ngaho ndasubira ndagenda nja kwiga Kinshasa kwa kundi nari naragize zirya ndoto nabataye ku musitari murumva abantu mugenda ku musitari ugatamu abandi ku musitari nyine atari ibibazo waye wikururira ndagaruka turagenda tuje Kinshasa mfite uwo muriro mukeya nyine nari nakuye aho ngaho mbo muririmbyi wa Université ya Kinshasa ariko mu by'ukuri bitamfashe cyane numva bitamfashe cyane nari umupagani wo mwikanisa urebye Ego. igituma mvuga ngo nari umupagani wo mwikanisa nimba venagatimbirizo twabanaga muri yo korale ashobora kuba ahari arabizi neza ko ndari umukristo ariko nararirimbaga Ego. rimwe twagiye muri visite kuri Bralima umuntu twabanaga mu ishuri ni Runyoni turajana none igihe cyo kutwakira batujana mu nzu y'etaje mu masara abiri Runyoni asigara muyo hasi njewe nja muyo hejuru ari kugira ngo mukwepe atabona ko nja kunywa Primus kuko baduhaye isaha zibiri ngo tunywe uko dushaka umva namwe umunyeshuri kuvuga ngo baraguhaye ngo nk'uko ushaka turazinywa nyine kumbe nawe yasigaye ahaye anywa hepfo muri sale nanjye ngo namuhunze nshike hejuru kuko nari umuririmbyi naje ndanywa baduhereza imodoka iducura icyatumye tumenyana ko twanyoye twese tuzaduhaye turuka tugera kuri campus urumva amasaha abiri uhaye ugotomera sinomenya ngo twanyoye izingana gute nuko nyine namankomereza aho ngaho ndana muziki Kinshasa mbu mupagani pe kugeza twize turarangiza dusubira Bukavu Ego. dusubiye Bukavu twararindaga ibintu byari bikimeze neza bagasohora amaliste bagatuma abantu ku mirimo batarantuma mbo mushomeri iminsi mikeya nishakira akazi kuri Stebe Bukavu Ego. akazi kaza kuza bampa akazi nja gukora muri Nord Kivu ngo nshika bandande baranyanga ndagaruka Bukavu bampereza gukora ahantu hari amafaranga menshi ngo ni Centre Hospitalier de Kadutu mu by'ukuri nabaga mfite amafaranga yuzuye armoire ndazi ngo nangahe Ego. aho gushimira Imana ibintu yari nkoreye binjana mu mworera ndoroma njya mu bupagani bw'inzoga n'ibindi biri inyuma y'inzoga simfite isoni zo kubivuga ariko kubera abantu bakuru bari aho Ego. namwe murumva ntacyaha natinyaga kandi nari amafaranga menshi cyane ubwo ndagira ngo muranyumvishe muri make kandi nimba mutumvishije mbivuge aya turabizi murabizi kubera nta soni mfite nzaho navuye ariko murabizi tugomba no kubana amena mbu mupagani
ndagenda ndasayisha ndashimira umugore wanje ntabwo twicaranye hano muri sare yarwaye nk'umutwe yararyamye namubwiye ngo nazabyuke yumva ubuhamya bwanje ariko yarwaye nk'umutwe araryamye ntawe turi kumwe yego ndamushimira ko yanyihanganiye mu by'ukuri iyo bija kuba kuri none ntabwo tuba tubana tuba twaratandukanye cyane ndamubashimiye pe yego bashimiye madamu ni ukuri pe kandi uko mvuze bikeya mwumve cyane ndamubashimiye cyane kabisa nta muntu ushobora kwihangana k'uyu mudamu wanje tawe ndabona umupagani ndasayisha abantu b'i Bukavu baranzi kandi numvishije bari benshi bafata igihe cyo kunsengera amasengesho burya azakora mwukagira Imana yego amasengesho yampinduye ntawe atahindura bafashe igihe baransengera bakambwira ariko ubwo ndi umupagani wo mu ikanisa ndanganisa dakakurusha abandi yego mwabaza ba Pasiteri Kamanzi na mzee nyakwigendera Pasiteri Mutanga bari babizi none ukuntu naje guhura n'Imana muri icyo gihe nageze ngenda mu Minembwe nakodesheje indege nkanyura imuhuzi hejuru y'abamayi n'interahamwe bakaturasa yego kuko nagendaga kenshi mu Minembwe ngiye ku mpamvu z'ubuvuzi tangira kugira ubwoba bw'urupfu kubera kuko nari niyizi yuko nimva ntazaja mu ijuru yego naja kugenda kugira ngo conscience yanje ibe nkihumurika bukeya ngasiga ntanzi inka zibiri mu mafaranga muri Kadeze kagira ngo ndiko ndaha Imana ruswa kagenda mbaye mvuga ngo nubwo nopfa ariko nibura ngakora imirimo myiza ngiye nakoze imirimo myiza yego Amen. dukora icyo gihe ngenda n'ubwoba ariko nkagaruka ngasenga muri Kadeze umunsi umwe niwo munsi nahuye n'Imana wari umunsi wo ku cyumweru yego tuvuye gusenga na Padiri Joseph yari yahindutse atagira padiri yabaye umuporo yashatse na mubyara wanje turavugana ngo tuje kunywa inzoga dusohotse duhunga abavumzi tuje kunywa inzoga kuri Hotel de Chite mu Rwanda tuvuye Bukavu yego yatsi imodoka yiwe nanje natsi yanje turagenda turarya uwo munsi tunywa inzoga ndibuka ko nanyoye za mitsingi zitatu none arambwira ati yewe njega ndi umuturika ndi tuzi uko Imana izivuga natumije umuhanuzi ari mu mazi muri Lake Kivu saa 10 ndaja kumutora kuko no mushitsi wanje namubwira ndi ukagira Imana we nje ninje ufite famille ni Bukavu reke nje kumutora mucumbikire wowe afite office uzazuza kumujyana agiye kugusengera mu biro yego turabyumvikana mpi nimero ngenda kuri Paul yego ibato nyine la Costa ya Costa ndahamagara mbona umuntu witavye ndagenda mushyira mu modoka mujyana iwanje madame aramugaburira namubwira ngo nagenda mutegurire chambre yiwe
baragenda aramutegurira arambwira ngo nije kwimwereka, duhagurukana n'uwo muntu n'umundande yitwa Moise, abantu benshi baramuzi. Yego. Shitse mwishambure na za misingi zitatu mu mutwe, arambwira ngo nipfuka amasengere. Aransengera. Nageze mbwira abandi ngo njewe Imana ndizinyerekwa, kwaba abahanuzi njewe batarampanurira. Imana se yo guhanurira ntibizi ko wiyizi. Soko. Nono arampanurira, haba hari ibintu bimwe wiyizi wenyine na Satani n'Imana utotinyuka kubwira undi muntu. Ubitse ko muri cyambura ahantu wiyiziho ku giti cyawe. Yego. Nono akamagenda akadoma kuri za bindi byanje, hari ibindi iyo mukiriya basore ibyaha bimwe muzamu mumera ngaho hari ubutwari mukavyirata. Biriyanti yazabimbwira, akagenda akambwira bya bindi vy'ibanga ta muntu n'umubizi, ari jewe n'Imana na Satani wabinkoreshaga. Kareba hejuru nkarambura amaso ngo ndebe hejuru hayo bimubwira, simubone. Yego. Uwo munsi ndavuga ngo Imana ibaho. Kandi kumbaye mbabwira nizo misingi zitatu naherutse kunywa kuva ubwo ngubwo ni mu 2002 kugeza none. Yego. Amen. Imana imufatira aho hantu iwanje, ahamara amezi 4. Tuwafungura urufunguro, tuwafungura urusengero. Yego. Haza ubuvyusi Bukavu, intambara irindizi Bukavu, turi muri ubwo buvyuse, kandi Imana yageze tubwira ngo abantu benshi bazakirira iwanje. Koko iwanje hakiriye abantu 47. Turabizi. Kandi bateswe n'intera hamwe na FARDC n'abamaye. Yego. Ariko njewe nari nagiye kwa Pastor Ruganza, niho Mzee Mutanga yarari na Bakamanzi, ko nari nafunguye urusengero, baye bambwira ngo urwo rusengero ndugire Kadeze, nanze. Ndavuga nti njewe Kadeze ndayemera, nimwe mwandeze, ariko ko ndumva nshaka kugira irindi dini, ntabwo Imana yigeze imbwira ngo nje muri Kadeze. N'umunsi intambara iba, twari twagiye kugira inama, kuko nanagiye kubabwira ngo baze bambatirize abantu mubatizo wa mbere. Yego. Intambara idibuka saa 11:15 turi muri iyo nama. Turara aho ngaho, nanirwa kuja iwanje, turara aho kwa Rubeni, iwanje hari Nyawera. Bwagiye guca mu gitondo, buca tubyukira ku masasu. Yego. Ngo haje kuba ka saa 6, abasirikare bari aho ngaho 100 baye barwana n'amabatayo 4, baratubwira ngo imbaraga zirabashiranye twambuka i Rwanda. Turahunga twambuka i Rwanda, famiye yanje iratekwa. Yego. Nobabwira ngo narasenze, sinaze nshobora gusenga, nyine kwa kundi baza bavuga ngo umuntu azatungwa n'amasengesho yasenze. Abantu baze bampamagara nije warukuriye abandi banyamurenge, kagerageza kubwira ba Monique, bakagenda bagasanga babomoye amazu bakabica. Nabanje kubera ko ari nje wari umuvugizi w'abanyamurenge, nije bashakaga cyane, baraza babomora inzu, bawugira kunyaga ibintu n'amafaranga,
Yego. abo bantu 47 bose bagenda mu mazu y'abaturanyi barakira. Nyuma y'iminsi 3 tubona Moniki irabambukanye mu Rwanda. Yego. Ndavuga ngo Imana ni nziza, Imana yangiriye neza. Amen. Ndagira ngo mbabwire ibintu Imana yagiye inkorera maze kuyemera. Murumva nari maze kuyemera, maze kumara amaza nabonye ibyiza by'Imana, kuko nari namaze gufungura n'urusengero mwabyumvishije. Yego. Ikintu cya mbere Imana yankoreye, nari ndwaye indwara bita hemoroide. Zantinya ko baja kumbaga. Yego. Imana irayinkiza ntabazo. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Kuva icyo gihe kugeza none nta kandi gacucu k'iyo ndwara nasubiye kugira. Yego. Ndavuga ngo Imana ni Imana y'igitangaza. Noneho bukeye inkiriza umuryango wanje wose. Yego. Hari n'abana bamwe bari bajyanye babikoresha ibintu banyazi wanje. Ubanza kugira ngo barabica, ariko Imana irabagarura kuko wari umugambi w'Imana. Amen. Nuko tuba turahunze rero, duhunga nta kintu dufite. Amafaranga twari dufite twayabikaga mu mazu, bayajyanye. Nambuka nta kintu na kimwe. Ndibuka nambukanye imodoka na $20 nari mfite mu mufuka, nta kindi kintu nitwashije. Yego. Famiye isanga hariya nta kintu na kimwe mfite pe, ariko abantu ntibashoboraga kumva kuko nta kintu mfite, kuko bari bazi ko ndi amafaranga. Yego. Ariko Imana tugenda muri aho bageze bakirira abantu ngo ni Nyagatare. Nta kintu na kimwe mfite. Dr. Runyambo aza gukurayo famiye yanjye, arayijana, tuba mu nzu turabana. Twebwe twari duhaye dushugurikira impunzi. Hamaze nk'ukwezi abajana i Kigali. Dushitse i Kigali abafatira inzu. Yego. Yabafatiraga inzu, akabishurira inzu, akabagurira n'umufuka umwe wa kawunga, ibindi tukimenya kandi nta mafaranga dufite. Turasenga imyaka 4, Imana iradutunga. Icyo gihe twari tugifite inka, nari mfite nk'inka 60, ariko natuma ngo bangurishirize inka ba data wacu tibagurishe. Ariko simvuga ngo tibashakaga kugurisha, n'Imana yashakaga kunyuza mu butayu. Yego. Ibaze kuvuga ngo utume ngo nibagurisha inka yawe unazifite, bakanga kukugurishiriza. Noneho turasenga, biduterera gusenga Imana, kwegera Imana cyane. Yego. Imana iduha isezerano rya mbere, iratubwira ngo ntabwo tuzaburara turi mu Rwanda. Amen. Nari maze y'imyaka 19 nta munsi twaburaye. Yego. Nta munsi n'umwe twaburaye, kandi twarariye neza. Abana bariga, abana barangiza za universite kubw'ubuntu bw'Imana. Amen. Ndabona madame yagarutse, ndagira ngo umutwe ubaye nk'uworoha kuko nari nababwiye anyicaye iruhande. Karibu. Tubona ukuboko kw'Imana mu bushomeri. Yego. Buri Imana ni igitangaza n'ukuri. Twageze dusenga tukayibwira ngo Mana dukeneye kurya inyama.
ese ntuzi ko ibukavu twageze tugura inka twayishyira muri za konjerateri yego Imana ikambwira ngo uyu munsi ndabaha inyama nagera hariya mu mujyi i Kigali tugahura n'umuntu akampa nk'ibihumbi 10 yego icyo gihe muri 2004 2005 yari amafaranga menshi mukarya inyama mukazirya nk'icyumweru mukaza musigara muzihunga yego Imana itugirira neza mwabantu ariko abantu batuvaho muri abantu ni banyamukunda ukize mwukagira Imana abantu twageze duhereza ibintu urabona iwanje hari ngo muri fete basengera bakorera ibintu byose abantu bagenda batamvugisha twisanga twarasigaye twenyine n'Imana amen Imana ibana natwe itugirira neza nyuma y'imyaka 4 tahesenganywe impakazi yego Imana impakazi dukora examen turi abantu bane ku mwanya umwe ndabatsinda bampa akazi mba coordinateur wa projet runaka y'abarwayi bazi yego twama dusubira tugura ubuzima bwa bundi bw'ibukavu amen no igiye gushira iyo projet umuntu wari warayinshizemo nyine batangira kumurwanya no mu membre yego barambwira ngo sinye yuko azakora ibyaha ngo banyongerere indi projet ndababwira nje sinakora bene izo bintu yego barambwira ubwi projet ishize nawe turakuri kugende twembi twarangiye batwirukanye yego ariko nanone ngaza nkora ibiraka gakora ibiraka tukabona amafaranga igihe kimwe tukagira amakrize ariko twumatana n'Imana amen Imana idukorera imirimo n'ibitangaza amen bon umunsi umwe nguyu madame araha yego yarambwiye ati kuko twakundaga kugura ibintu muri stoke ntabwo twari tuzi nguragura akantu kamwe akagenda gahaha nk'ibintu bizatumarira ukwezi none arambwira tumaze kurya nka 2 za nijoro tandete umuceri ndayigishimbo kandi ubwo twari dufite abantu 8 tese turabigenza gute turabikora gute numva ko ikintu cyo kwizera kizamukamo ndamubwira ngo se nta wundi muntu wabona wakibwira utarinje wagira icyo kumarira arambwira atari ko nashakaga ko tusangira amakuru yego ndashaka kumenya aya makuru nanje kuko nyazi ndamubwira ndoya ariko hari umuntu wubwira ngo ibi bibaza akagira icyo abigukemuriraho tubango duhariraho gakeya n'agahinda naringize turagenda tuja kuryama ngo shike nsenga bucece mbwira Imana ngo Mana ese waba wumvishije aya magambo madame yazambwira kabazimana gutyo namara ngasubira nkisubiza kayibwira ati nukuri ntabwo ari nje yayibwiye kuko ntabwo ari nje yabwiraga ni wowe yabwiraga kuko nje warambwira ngo mumarire iki ko tuzatwirirwa twicaranye ni wowe Mana wabwiwe ari amagambo none gusenga bucece n'umubabaro n'agahinda ndasinzira ndarota mbona umuntu yampa envelope ishaje nareba inyuma kabona harimo inoti za 5 nyinshi habaye mu rukerera nka 11 mbaza madame ndetse ibitotsi byaba byashize ngo kubaze arambwira ati ibitotsi byashize ndamubwira ngo witegure guhaha
Yego. madamu araseka mfatwa n'isoni cya gitwenge cya Sara nyine cya kindi cy'abagore namwe mutayobewe. Nimba yaratekereje aravuga ati iki kigabo nagihamuye, nimba yaratekereje sinamubajije ngo yarahamwa mumbariza. Noneho naje kuko yaransetse sinamubwira amakuru y'indoto ngo murangirize. Bukeye mu gitondo nka 6 twumva umutara komanze ku rugi, avyuka agiye kumukingurira, agaruka yisetsa, agaruka amuhaye amadolari 220. Mbona Imana. Amena. Haleluya. Amena. Icyo kintu ni igitangaza n'ubu kiba ku mutima wanje kiza kinanirwa kuvaho. Ikindi gitangaza cya kabiri Imana yankoreye, umwana ararwara w'umukobwa, arwara amaso arakabakaba. Tugerageza kumuvuza kuri hopitale y'i Kanombe, kuri CHUK birananirana. Yarwaye amaso, tumujyana ku bindi bitaro by'Abanyakenya ngo ni Agalwara. Bavuga ko bashobora kumubaga. Nari mfite ibihumbi 10 bya consultation ndabitanga, baduca 1,300,000. Nizo bihumbi 10 gusa nari mfite. Turagaruka mbwira abana na madame, ndavuga ndi twebwe nta mafaranga dufite ariko Imana ifite amafaranga. Amena. Saba amafaranga, niduhereza amafaranga tuvuze umwana. Twari turushe turaryama ngo haje kuba saa 11 ya mu gitondo, ndabazusa bose, dusoma ijambo ry'Imana, turasenga tugeza nka 2:00. Abajaga mu kazi, abana bakuru bamwe baragenda, natwe twirirwa aho ngaho tuhaye dusenga, ariko duhana gahunda, turavuga ngo twese twiriwe mu masengesho yewe n'abana bato. Ngenda muri dushe nka 4:00, madame baramuhamagara, umuntu w'umunyarwanda tudahujije ubwoko, ndagira ngo uko murabyumvishije. Aramubwira ngo ngwese mwamuzanira amafaranga 800 zo kumukaba ngo yamenye ikibazo twagize, kuko barakoranaga za ko ari umurimo wo gusura abarwayi. Madame azakumbaza ati se ko hari umuntu wabimpamagara ngo ngwese yatuzanira 800 mubwire gute? Ndamubwira ndi mada, turasubijwe isengesho twari turimo, none kurambaza mubwira afate moto atuzanira ayo mafaranga. Nawe yamafata moto naze njya kuva mu idushe atuzaniye sheke y'800. Amen. Amena. Ibaza umuntu mudahuje ubwoko, tabasinyishe decharge, gusa aratubwira ngo muzaza mwishura, nimubona 5 muterere kuri konti, nimubona 10 aho muzananirirwa muzambwira. Mbona ukuboko kw'Imana, ndatangara. Abo bantu baduciye 1,300,000 ndi wajana kashi 800 ngo bareke kuguhereza service ushaka. Ndagenda babaga umwana arakira, mu byumweru 2 famira bimenya ko ari uko byabaye, bampaye amafaranga 800. Ndamuhamagara mubwira ko nabonye amafaranga, arambwira ngo nimuhe 750 ngo nawe ntwirereye 50. Amena. Tubona ukuboko kw'Imana. Undi muntu nagiye gusenga, arampamagara anzanira 700
idolari 300. Ni ukuri mu byumweru bibiri amafaranga yose Imana yari yamaze kuyishura. Amen. Amen. Twongera tubona Imana, tubona ukuboko kw'Imana. Umwana arakira, arashakwa, ubu ari muri Australia, azatwara n'imodoka nta kibazo afite, ntiwomenya ko yarwaye amaso. Imana yampaye isezerano ryo kuza hano muri Amerika. Yego. Uyu wari umwaka wa 26 mfite iryo sezerano. Ariko Imana ibera nziza ageze iguma kuri nyibutsa. Yego. Uyu butoto bita abantu muri Mene, nije mwivuga butumwa i Bukavu. Tugenda tugiye kumwumva kubera ko ari umuntu twiganye muri primaire na secondaire, ngo ashikarampanurira ico genkiri umupagane nango inzoga n'icari nyumiri, yarambwira ngo kazage haguruka. Barambwira ngo ndiko ndakubona mu biterane bikomeye muri Amerika turi kumwe. Amen. 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 Nahitano muri Amerika ejo bundi kuri 5 z'ukwa 12. Yego. Umuntu nahamagaye mbere nishitse hano ndi muri Boston ni saa 2 na Mene. Nahamagaye butoto kumubwira ko isezerano ry'Imana ryasohoye, kandi ndetse ntiyari muri Mene, sinzaho yarari bari muri Europe na Kenya. Twongera kubona ukuboko kw'Imana. N'ubu ngubu mbaye mbabwira mbona isezerano ry'Imana rirasohoye. Yego. Imana twarayibonye idukiza mu rupfu. Nukuri twari dupfuye, twishwe n'ibyaha n'ibicumuro. Yego. Twebwe twibwiraga ko turi bazima, ubu ngubu niho nza mbona ko twari mu rupfu. Ndabyishimo twagiraga, twari dufite ubwoba bw'urupfu. Nimba hari ikintu natinyaga kurusha ibindi ni urupfu. Yego. N'ubu ngubu simbabwira ngo urupfu rwoza ariko sindutinya. Amen. Sinzagenda mfite ubwoba bw'urupfu kuko neza nzi yuko pfuye nogenda mu ijuru nta bwoba mfite bw'urupfu. Icyo ndokura nohagarara mu muhanda ngo nigongeshe ngo sintinye urupfu. Ariko uko rwiza kose nta kibazo, nta deni y'urupfu mfite kuko nzi ko nzagenda kwa Yesu. Yego. Imana rero yabanye nanje, ingirira neza, mbona ukuboko kwayo gutangaje. Yankoreye ibintu, ibyo ni ibintu binini nagiye mvuga, ariko ku munsi n'uwundi yandinze urupfu. Sinoja kubabwira iby'urupfu, nari umuntu wakundaga ibya politike, Imana igashaka kuguma no kubimbuza ariko simbireke. Ariko Imana yambebesheje za politike. Muri ibyo bya politike naho nahuye n'ibintu bikomeye, ibyo ngibyo singiye kubibabwira no kumwita baba baranyishe, ariko ngasenga Imana ikampumuriza. Bakampiga ngo bantege imitego ngwe muri prison imyaka 25. Imana ikanyereka izo nzira zose ngazisimbuka, sinzi ukuntu nobabwira. Iyi Mana mbaye mbabwira, Yego. ni Imana ikomeye. Amen. Ni Imana yandinze urupfu. Simbabwira ama circonstance kubera ko ari ibintu bya politike. Yego. Ariko nyine kumwe duhuye namubwira, sinabivugira kuri uyu murongo umeze gutya. Nukuri ndimugire ngo nukwirarira cya sintinya kubivuga, ariko mumenye ko Imana yandinze urupfu.
Amena. Nageze nirwa ku musozi senga Imana ikambwira ko ikuye urupfu. Amen. Kugeza no kuvuga ngo nuririre Kanombe nze ngere hano. N'imbaraga z'Imana. Cyane. Tivyari gupfa gukunda n'ukuri. Yego. Rero Imana mbaye mbabwira n'Imana ikora. Amena. Imana izayumva gusenga. Yego. Kandi Imana izisubiza. Nukuri tugomba kuyisenga tuyizeye kuko kuyizera nukuboko gusingira ibitangaza by'Imana. Cyane. Gusenga ni kimwe no kwizera ni kindi. Amen. Tuzatwizera Imana nimba tubirimo neza twizera Imana. Iri jambo rivuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Matayo 6:33 haravuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzavyongererwa. Amen. Muri uko gukurikira Imana hari ubwo abantu bagenda bagiye gushaka imigate, bagiye gushaka imigisha, ariko ikintu cya mbere ni ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibindi biza bikurikiye. Iyo twamenye gushaka Imana no gukiranuka kwayo, iguhereza ibindi byose. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana yashyize imigisha yose yo mu bumana muri Yesu iramuduha. Cyane. Nimba imigisha yose iri muri Yesu kandi yaramuduhaye, nimba tumufite dufite imigisha yose mu by'ukuri. Amena. Muri Yesu harimo byose. Nimba ari n'amafaranga dushaka, tubanze dushake Yesu. Yego. Urebye hariya mu Bafilipi igice cya 4:19 bivuga ngo nzabamara ubukene bwanyu bwose kubw'ubutunzi bw'ubwiza bubonekera muri Kristo Yesu. Amena. Nzabamara ubukene bwanyu bwose kubw'ubutunzi bw'ubwiza. Ubundi butunzi tibwamera nk'ubutunzi bw'ubwiza bubonekera muri Kristo Yesu. Yego. Yesu atanga amahoro, Yesu atanga umutekano, n'ibindi byose tuzatwirirwa dusumbukiya Yesu arabitanga. Amen. Dukurikire Yesu dufite intego yo kuzamubona, kandi mu by'ukuri byidukorera bituma tubona ko tuzabana nawe. Iby'Imana idukorera ku munsi n'uwundi. Buri munsi Imana idukorera ibitangaza, kandi ntawabana imigisha y'Imana iyo urimo neza ngo ushobore kuyibara yose uyitahure. Ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi, buva mu bwiza tujya mu bwiza. Rero ndashima Imana yankuye mu mwanda Yego. inzana mugambi bw'umwana wayo. Amen. Amena. Ubu mugambi mfite ni ukuyikorera. Zenda nzakora n'iyindi mirimo, ariko umugambi wanje ni ugukorera Imana. Amen. Amena. Muzanyumva kuri uru rubuga kenshi. Yego. Kuko ndumva nkunze Imana, ndumva mfite intego yo kuyikorera mu by'ukuri. Ndashima Imana rero kuba abantu benshi bari banzi izina gutyo. Yego. Ariko kuva none mumenye kuko nagiriwe ubuntu. Amena. Imana yarankunze. Yego. Mu by'ukuri sinje wayikunze. Ahubwo nza nibaza icyo yanciye
sindakimenya Mm. nuko nari umugome nari mubi kurusha abandi babi bose Yego. ariko ubu ngubu nagiriwe ubuntu mfite amahoro ndatujije ndi umwana w'Imana ndimo kwishima kuri uru rubuga Yego. kishima cyane ndumaze hafi amezi nandi ibyumweru bibiri mbaye mbategera Mm. n'iriya overnight twarabanye numva abantu Imana izikorera biriya bintu ndishima naze nja gupfa neza ngo mfe Mm. kubera izishimo Yego. rero nkaba narangiza ntabarambiye cyane mbakumva kunamba ku Mana yacu Amen. kongera gushiramo umwete mu kwishaka dushaka Imana bigishoboka kwibonwa Mm. uyambaza ikiri bugufi Amen. njyewe narayibonye nabonye Imana no mu muryango nje twarayibonye n'ibintu byinshi Yego. bahendekeye aho tuzakomeza no ku bundi Imana ibahumugisha murakoze Mana turagushima, Mana tuguhaye icubahiro, Mana ushimwe urusha ibyaremwe byose bivuge gukomera kwawe. Ntawuhwanye nawe muri iyi si, ntawuhwanye nawe. Niyo mpamvu tuzamuye amajwi yacu tugushima ku mirimo myiza ukora, ku bitangaza uzudukorera. Wadukunze tutakuzi, wadukunze tutabizi, ariko uratwitangira, wemeye kwambara umubiri wa kamere uza muri iyi si kugira ngo uducungure. Nta yindi objective yawe wari ufite cyangwa yakuzanye, ni ukugira ngo tuzaronke ubugingo. Mana dushimiye mwene data warokoye ukaba waramugize icyaremwe gisha. Dushimiye ku mirimo myinshi, ni myinshi. Umuririmbyi avuga ngo imirimo y'Imana ngo twayivuga tugahera mu gitondo rikarenga ngo ijoro tukarikesha. Ariko mu magambo make dushimiye imbaraga zawe no kugira neza kwawe. Dushimiye yuko ari wowe uzi utugenera imibereho yacu n'ubuzima bwacu bw'ejo. Dushimiye ko wadukunze. Mwene data umuha umugisha,